arpukandai terik rumpang, kalalong kesengi saakin mau bat bekemen, yakin riu telikishnong ha elaka Nongkle East Janta Hills District. Namar kejingker do banyo ya umbam umdi la bun senyam mentah. Hakani kesengi ke Kong Santa Mary Shella MLA kala plepat ba ya ke JJM Kaidong Bangla Combined Water Supply Scheme ban penbiang umdi ia kishnong Shnongrim Kaidong Lom Bangla Shnong Theme Mulasengi bat kalum thari. Hakajing lang pli la don kini ki kinram jang sarkar jilla ki bakentup ya ke Kong R Kenjing Executive Engineer PHE RWS Joy Division ba Empasa SDO PHE ba P Serti Junior Engineer PHE, ba F Serti Contractor, ba M Rupon, Chairman 6 Village Committee, ba S Shangpliang Secretary 6 Village Committee, ki wahe nan Rio Shnong, ki pat ba, bat ki samla. Kakong Santa Mary Shella kalawan ra ikajingkemen met bat mensim shi ki pat ba jong kani ki elaka baro kawai, hakani kesngi bakala pli ya kani ke telong umdi. Aku dah buat madam tilang baru. Har jal jingmut yang ka to kutlu yung ya ate ka jing commission yang government of India ya kutlu yung ka yo bi ka jing perkat yang nungu sarkar uman ngat to kongres mo BJP mo LPP mo kat to tangwa ka jing perkat yang ki to duibi usuki padba yogi yo ko kasurok kunti kiburo wa MKM hagadu ko chnong hagadu ko gi urban area lani ki rural area tamtam uyo gi scheme koro wa MKM haga ni daily basis walai nang ta ga jingim yong ima te wa ongi pi haga ni por wa ka sarkar yo bat pi jan kini hinidep ke amin di session yang ini prasni the target yang ka sarkar to nrulak poinsan pawajar ngut ki kluyung yo ki yung ito yo i haga next 5 years to nrulak poinsan pawajar ngut ki yung yo gani ka jal jiwan mission ngut yo gi tas nyo kumano do ka teo IP wa solak poin prapa wajar lak ki yung madayo ya gani ka so to ba wa MK resource mompe amu poi gi chaga kate jingtung tho wa charke dang kre kini ki officers yang i chachet dang kre yo pi ka kamman ko chisi no jai bajai nite dawat ke jingya cha pat yong pil lagi ni hadin ka nus nem tayo bila penyuwaro untuk adu krek stom rupi leni officers waro ijing krek stom yong pi bagi officers churo bagi government churo daga ni ko le maya isa hello maya isa gani ko le uman goi pi kam ka kurupa kesiar sundong di kakam teh kamu doong itu he tuhi wa MKM pat ke sarkar kamram yang kada dep go de ego pi go de ego pi skim ke tangki woro upoi go hayu ngasem yang pi tangwa ke kamram yang pi wani to sumar biga untuk ong che kini ke kam sarkar de bai pat kal dat ku rupa de tu ni dan cina kita dam yo hayo reman gam teh habis sumar bhaiga hapat bhaiga bha kani ke jal jiwan mission mpoi ngapun sen kanai bi wan go chisen boy go bi ke skino but kut ke central government ile
Now funding tap sudong bai ka. Pi tan amba pi dan kini kita nanganin kiwa kini dulu lagi cenong wa yok kata resource wa ong ka wa slime no. Wa slime. Tekemo ha kam ka tu ka jing ruai. Ketua rawat ketua chat ini gibio. Ye tre ham yam melin. Ham arhoi melingi na katri resource wa yok bi kan iga habla jengok arhoi la jeklia hapat ha kan iga na benta yong pi yang ngaboro. Da kamu ongin tu ngasnya ong kita ke dam tak di kan nang palat ki klong baman go khoi tu do kata. Da dau di ka ci biasa. Yo man ka da yong pi. Da ngaku ong pi ha kan iga por bakar pat boro. Igini indru tli ki chnong. Wasnya ba seli kit kya ya kan inga kam yong pi wada yok pi kan inga kam ba kamsan to ko to wa am kam ba ching yong pi dan am ngasih to mi cha surok chin shulula mutanar de dan kam ba sumar bi ka pat bi ka yo man wa ne ne wa pi certa kamu ongin tu kontraktor wa crash tomio hado kata pat ngaji diyu iki jinglong yong gini ki perlok kau kado minit au fencing te ibru yarap hadi pagpa duskyo ba kitya gini kam yong pi yo ba pijan ki kam ki jam yong pi le mta duang du ini chnong moi le mani kontraktor tangwa jat pijat ki kontraktor la ka jong gi jinglong yong pi jar jinglong yong pi man gi bo pher tang oi pi ni di bru to usbut ta penyo de pi wan hi yo Pensepuni mensen yong pi yong nek ne ga pi certa mar si khajak ham mar pi ga khajak por wa kata jing si yong ka tam hoi wa elat pi si oi pi sibon lai ulut san be em ka mu uchna pi ke por wa si ga itu wa de ba ama only prevention is better than cure em ka mu prevent pi ga ne ga yong pi em kamu lek khoi pika em kam pat ate de em gata ka building ini khidmat taman ko kam ka building ka asset yong pi te em kamu sumar biar hoiru ong ulai bru yo alat yu chong hitai u dikyat gi le ne u dik biri gi le ne penjiklia gi kata ga hoi man kam te pi kam gi tre chnong he ni ga chnong rem khidmat de em ngani ga tangki he ni to sumar ba bika ya krek lang pra chnong pra thau pi poro pan serang Mario ya kanawan higi he yo to chimenta ya krek lang prapi kadi kam man sukses ko pi certa yo bai o ke jing miya yang pi woro hi prapi ya telilang pi to gani chikmat gani go le to telibi kam te kam ong ke imlang salang nani krek lang temam ko mohoi anut di sini oh utai te la kana dia teman kami, man mohon man kami. To man mayu kre lang ibi, to man ngani ke ulung pi, wabha wamiat, yo abi tu.